Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 9 mu kakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda bibera mu bice bitandukanye Rugezi, Kabanju, Gasiro, Kamanyora ndetse na Ruvunge ahakomeje kugenda hagaragara ndetse hanumvikana ibiturika. Turaza kandi kureba ibikomeje kugenda bibera mu misozi itandukanye iherereye mu birometero bike uvuye i Rugezi. Turebe yahitwa Kabanju uburyo zasarambwe zikomeje kugenda zihangana na coalition ya FARDC. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na Fdnb aho yakoze embuscade préparée mu bice bitandukanye. Turebe kandi ibijyanye na concentration des forces ndetse na flux croisé yakozwe na Fdnb. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na reconnaissance avance ikomeje kugenda ikorwa mu bice bitandukanye. Turebe kandi opération de fixation kwimika igitero cyerekana icyerekezo nyakuri. Turareba kandi ibijyanye na encyclement mu bice bitandukanye by'izasarambwe. Turebe kandi uko Fdnb yaturutse ibibogobogo mu gihe twirwana na M23 bari ahitwa Nyamunyunyu. Turebe uko bizagenze. Turaza kandi kureba ibijyanye na neutralisation de l'ennemi. Turebe uburyo yakozwe. Turaza kugigisaro tubabwire ko FARDC kuri ngubu aho yari ifite ikigo kinini habereye bidasanzwe. Turareba kandi bijyanye n'ibiriko biragenda bitangazwa kubirebana n'amakuru mashya yuko Fdnb bikomeje kwitegura kurwana. Turaza kandi kurebera hamwe icyo abaturage batangaza kubiriko biraba. Turaza kurebera hamwe uko urugamba ruhagaze mu bice bitandukanye ndetse n'uko umutekano ucunzwe mu gisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira ko ihuriro ry'imitwe ya politike n'igisirikare rya AFC ryasabye amahanga gukora uko bishoboka byose bagafata ingamba bazifatira ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi nabyo turaza kubireba. Turaza kandi kurebera hamwe ibyatangajwe na ambasaderi Olivier Nduhungire kubireba n'ibirutse gutangazwa na radio mpuzamahanga BBC ku mutwe wa FDLR. Tubaha ikaze kuri page ikomeye y'amakuru. Niba ari ubwa mbere dukurikiye biba byiza iyo ushonze sabone kugira ngo uyongere mu muryango w'abadema kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende yibanda cyane kuri politike, umutekano, ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka duhere ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwire ko bihagaze. Twinjiye mu nkuru yacu mu buryo burambuye tubabwira ko mu gihe intambara hagati ya FARDC ndetse n'izasarambwe ikomeje gufata indi ntera, amakuru mashya atugezeho aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 8 mu kakaro 2025 igisirikare cy'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi bagaragaje ubuhanga n'ubushobozi bukomeye mu gusubiza inyuma ibitero bikomeye byari byateguwe ndetse bikaba byashakaga kwibasira bikomeye ibirindiro bya FARDC. Ibitero byatangiriye mu misozi ya Minembwe bikaza gukwirakwira no mu tundi duce twari tumaze iminsi dutekanye nka Rugezi, Kabanju, Gasiro, Kamanyora, Ruvunge. Nyuma y'icyumweru hari agahenge kari kagarutse muri Rugezi no mu nkengero zako. Imirwano yongeye kubura ku mugaragaro kuva ku munsi wo kuwa mbere ahumvikanye amasasu menshi n'ibiturika bikomeye byarasiwe mu Kabanju mu birometero bike uvuye yahitwa Rugezi. Amakuru adushekaho, amakuru atugezeho yemeza ko Fdnb yakoresheje tactique ya défense élastique mu gusubiza inyuma ibitero bikomeye byari byatangijwe n'ingabo za izasarambwe. Iyi tactique ivuga ko uburyo ingabo zibanza kwihagararaho zigasubiza inyuma ubagabye ibitero mu buryo bwihuse, zakoresheje amame ya contre attaque gusubiza igitero mu buryo bwihuse kandi butunguranye. Amakuru dufite aravuga ko kuva mu ijoro ryo kwa mbere rikira kuwa kabiri Fdnb yakiriye izindi ngabo nshya zaturutse Ibaraka maze zitazoherezwa mu duce twa Minembwe ku bufatanye n'ingabo zari ziri mu bibogobogo. Ku isaha ya 2 z'ijoro izi ngabo zari zimaze kugera ku mirongo ya mbere y'igisirikare ligne de front hafi yo ahitwa kwa Murima aho zahawe ubutumwa bukomeye bwo kwigiza inyuma ibirindiro by'izasarambwe byari biri ahangaha.
tactique z'ingenzi zakoreshejwe ahangana FDNB. Mu makuru twaho biragaragara ko bakoresheje uburyo bwa embuscade préparée, gutega aho umwanzi aca maze hagategurwa igico ibizwi nka ambush cyangwa se ambushing tactics, aho FDNB yateguye ahantu hakomeye hateze imbunda za automatique, arme automatique, mortieri, imbunda za bombe ndetse na snipers. Abarashi b'abasirikare bafite ubuhanga mu kurasa bakaba bari bamaze kugera muri ibi bice ndetse bari kuri ambush. Biravuga ko kandi ubundi buryo bwakoreshejwe muri iyi mirwano ni ubuzwi nka manoeuvre d'oversion, kwiyitirira ibitero bitari byo, aho FDNB yateye igitero gito ahitwa Ngoma Nzito kugira ngo ikuriremo igice cy'abasirikare ba FARDC, mu gihe igitero nyamukuru cyari giteguriwe ku ruhande rwa Rurambo ndetse na Ruvunga. Ibiro bikaba zarakozwe mu rwego rwo kuba bajijisha. Hari kandi uburyo bwakozwe buzwi nka concentration des forces, kwigiza ingabo n'ibikoresho ahagomba gutangizwa ibitero. FDN bikaba yarashyizeho ibirindiro bikomeye Irugezi, Kabanju, Kamanyora. Bivuga ko rero ibi ngibi byakozwe ku bufatanye ni FARDC kugira ngo FRB rero bikaba byaraje gutuma izasarambwe zinanirwa kugaba ibitero ku mirongo myinshi cyane. Hari kandi foi croisée, kurasira umwanzi ku mpande nyinshi cyarimwe. Ibiro nibyo FDN bikuru biri gukoresha. Iki ni igikorwa cyakozwe cyane cyane mu gace kitwa Gasiro, aho FARDC yahuye n'umuriro, aho FARDC yari yahuye n'umuriro, ariko abasirikare b'u Burundi bahita batabara, aho impande nyinshi z'abasoda bose bahise basubira inyuma bo ku ruhande rw'izasaramwe nk'uko amakuru dushyikira bisigura. Ingabo za FDNB ku bufatanye na FARDC bakoze operation plan opérationnelle mu bice bine. Igice cya mbere cyakubanje yari reconnaissance avance, ubutasi bwo ku murongo wa mbere, aho abasirikare barinda umutekano reconnaissance teams boherejwe ku murongo w'izasarambwe bakabasha rero kuba bamenya amakuru akomeye yahari ibirindiro byabo ndetse n'ahari imbaraga zikomeye. Nyuma ya reconnaissance avance hahise hakurikira opération de fixation, kwimika igitero cyerekana icyerekezo nyakuri, aho ingabo zateye igitero kigaragarira ahitwa Ikagerere kugira ngo FARDC yibwire ko ariho igitero gikomeye kiri bubere. Nyuma y'ibi hahise hakurikiraho ibizwi nka encirclement, kuzenguruka umwanzi. Biro bikaba bizarakozwe ahitwa Rurambo, aho FDNB ihagaze iturutse Ibogobogo, mu gihe FARDC yari ahitwa Nyamunyunyu nkuko biriko biradushyikira ngaha. Nyuma y'ibi rero akazi karakomeje akurikiraho process ya neutralisation de l'ennemi, kurasa no gusenya ibirindiro by'umwanzi. Ibiro bikaba byarasize abasirikare bizasarambwe basigaye mu buryo bukomeye hagati y'abarwanyi bizi Burundi. Bamwe rero bakaba bivuga ko bakomeretse, biranavuga ko hari abandi bafashwe mpiri, mu gihe abandi bahunze mu buryo budasanzwe bakoresheje amagira akomeye ya gisirikare. Reka rero turebe ahandi umutekano wahungabanye muri ibi bice, aho amakuru atugera avuga ko igisaro izasarambwe zari zifite ikigo gikomeye kinini cyarimo n'abakomanda bakuru muri Sud Kivu, cyarashwe mu n'imbunda zo mu bwoko bwa Mortieri na RPG zigizwemo uruhare na FDNB ku bufatanye na FARDC. Biravuga ko kandi Kamanyora hari hongeye kuba hakorezwa imfashanyo ziturutse Bukavu bikozwe n'izasarambwe, naho humvikanye ko harasiwe amasasu menshi. Biravugwa kandi biranemezwa ko Iruvunge ahari ikigo gikomeye cy'itumanaho cy'izasarambwe bakoreshaga mu guhanahana amakuru, ibizwi nka centre de transmission, cyarashweho telefoni z'amajwi n'ubutumwa zikaba rero zarangiritse nk'uko amakuru atugera bivuga. Ibitero bya FDNB byateje igihombo gikomeye izasarambwe ndetse zanahungabanyije morale y'abaturage batuye muri ibi bice. Benshi bakaba rero bavuga ko ibiri kuba bikomeje kugenda biteza ibibazo. Imibare y'abaguye kuri Rugamba kugeza ubu ntabwo iramenyekana, ariko biravuga ko hari abasirikare bapfuye, ni mu gihe bivuga ko abasivili 7 muri Kabanju na Gisaro bakomerekejwe n'amasasu yarashwe. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza ibyago bikomeye. Ubuhamya twahowe n'abaturage bagize ati, twabonye ingabo z'u Burundi zije mu masaha y'ijoro zitazijya ku mirongo ya mbere. Umunsi wakurikiyeho twumvisha amasasu menshi arahinda. Nyuma y'amasaha make twabonye FARDC iriruka, bamwe muri bo bakora
bakuramo twabonye bamwe mu bazarendo bakuramo impuzankano, byagaragara ko ari urugamba rukomeye, ariko igisirikare bamwe mu bavugaga ikirundi nibo twabonye bagerageza kuba bahangana, ibyaje kurangira bakoze akazi gakomeye. Biravuga ko Fdnb yagaragaje ubushobozi bwo gutegura no gusubiza igitero mu buryo bwihuse, aho rero bivugwa ko kuri ubu ibiri gukorwa ndetse bitandukanye n'ibyagiye bigaragara muri raporo yatanzwe ku rubuga ruhuriraho intwazangabo z'u Burundi. Fdnb iragaragaza ko urugamba rwarangiye, izasarambwe zisubiye inyuma mu bice bya Minembwe, Kamanyora, Rurambo, Ruvungi, Kabanju bikiri mu maboko y'igisirikare cya leta. Ubutegetsi bwa Kisekedi bwongeye kubona isura mbi, kuko kuri ubu ngubu imirwano ikomeje kugenda iba, ari nako rero bigaragara ko hakomeje gukoreshwamo ibikoresho kabuhariwe. Fdnb ikomeje urugamba mu rwego rwo gutera inkunga uruhande rwa leta ya Kongo, nkuko biriko biragenda byibonekeza magingo ngaya. Reka dukomeze kubiri kuvugwa ndetse n'ibiriko biragenda bigaragara ku makuru ari kuvugwa kuri Colonel Kayina Innocent. Uyu muramuzi, aho yatanze umucyo ku bimaze iminsi bimuvugwaho. Colonel Kayina washinze ihuriro Coalition Nationale pour la Libération du Congo CNRS, akanaba ari umugaba mukuru w'ingabo zaryo zizwi nka Force Nationale pour la Libération du Congo FNRS, yanyomoje amakuru yavugaga ko amaze iminsi afungiwe muri Uganda nyuma yo gusa n'uburiwe irengero, nk'uko amakuru adushyikira ngabisigura. Byavugaga ko wa mbere yaba yarafunzwe abanje guhamagazwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, kanaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Ken Rugaba Muhozi. Ibyifungwa rya Colonel Kayina kandi byahuzwaga n'uruzinduko rwa General Muhozi mu kwezi gushize yagiriye Kinshasa, rugasiga abonanye n'abarimo umugaba mukuru w'ingabo za Congo Lieutenant General Jules Mbanza na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uruzinduko kandi rwasize Kinshasa na Kampala basinyanye amasezerano y'ubufatanye, aho Colonel Kayina mu kiganiro cyihariye yahaye itangazamakuru yavuze ko atigeze afungwa, ahubwo yari yagiye mu butumwa bw'akazi. Ati, nagiye safari ngira ibyo byabayemo urujijo rw'abantu, hari ubwo umuntu agenda atabwiye abantu atari na ngombwa, ngira ngo niho havuye biriya, ariko nta kibazo nigeze ngira rwose, ndakubwiza ukuri ko ntacyo nabaye, gusa nari nagiye mu kazi telefoni ivaho. Colonel Kayina yashimangiye ko we n'ingabo ayoboye bagikomeje umugambi wo kubora abanyekongo, by'umwihariko aho mu ntara y'Ituri, bijyanye no kuba leta ya Kinshasa igifite umugambi wo kubagirira nabi. Mu mpera za Werurwe uyu mwaka 2025, Kayina yashinze CNRS mu rwego rwo gushyira iherezo ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba uvuga ko irangwa no kutubahiriza inshingano zo kwita ku banyekongo biterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Mu byo ashinja ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi birimo uruswa, ikene wabo, kugura abashaka kwiyegereza, guta muri yombi batavuga rumwe nawe, uburyo bunyuranyije n'amategeko, kunyereza umutungo w'igihugu, imvugo z'urwango n'izibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Nibyo rero yagaragaje ko ashaka ko bicika ku butaka bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibiro ni ibiri kwa Mugihe Dieudonné Kamureta yatorewe kuyobora urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga. Reka turebe ibijyanye n'ajya makuru, aho rero bikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukora amavugurura mu buryo budasanzwe. Ibyo benshi bavuga ko hashobora kuba hari ikintu cyiza gishobora kuba, ariko bamwe ntabwo babivugaho rumwe. Dieudonné Kamureta yongeye gutorerwa kuba umuyobozi w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga n'andi mategeko muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Akaba agiye gutangira manda nshya y'imyaka 3 n'amatora y'abacamanza bagize urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Yabaye ku munsi wa kabiri ku igerekerezo rya 8 Mukakaro umwaka wa 2025 ikabiri Kinshasa. Inama y'itora yabaye mu buryo bwo mu muhezo nkuko biteganywa n'amategeko y'imbere mu rukiko, aho abacamanza 9 bagize urukiko aribo bitabira amatora kandi bose bamutoye ku bwiganze bw'amajwi 100% nkuko byemejwe n'itangazo ryasohoye nyuma y'amatora.
uyu Dieudonné Kamureta yatorewe kuyobora urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga n'andi mategeko bwa mbere ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi 2022 asimbuye Dieudonné Karuba nyuma yo gutoranwa binyuze mu buryo bw'amahirwe ubuzwi nka tirage à sorte nkuko rero biteganywa n'itegeko rigenga imitegurire y'aya matora y'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga. Perezida w'urukiko atorerwa manda y'imyaka 3 ishobora kongerwa rimwe gusa. Itegeko rinagena ko uwatowe ashyirwaho ku mugaragaro binyuze mu iteka rya perezida wa repubulika. Iyo manda nshya ikaba izatuma uyu Kamureta akomeza kuyobora urukiko rufite uruhare rukomeye mu kurinda itegeko nshinga. Reka dukomeze n'andi makuru tubabwira ibiri kuvugwa mu bubanyi n'amakungu, aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kunengwa uburyo ikomeje kwitwara nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinywe imbere ya leta zunze ubumwe za Amerika. Reka turebe ibiri ko biragenda byibonekeza n'ibitangazwa. Abasasanguzi mu bya politiki baravuga ko kuba leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje gukoresha abacanshuro bigaragaza ko nta bushake iki gihugu gifite bwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro cyasinyanye n'u Rwanda. Kimwe mu bintu bitatu by'ingenzi AFC M23 bakoze bagifata umujyi wa Goma no kwemerera abacanshuro bakabakaba 300 biganjemo muri Romania gusubira mu gihugu cyabo banyuze mu Rwanda. Icyakora uwa makuru aremeza ko leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje kwifashisha abacanshuro barimo n'abakomoka muri Romania kuko birutse gutangazwa na Ambasaderi Nduhungirehe ubwo yari ari muri Amerika mu gikorwa cyiswe Convention 2025. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Nduhungirehe avuga ko iyi myitwarire ari inkomyi ikomeye kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinyanye. Ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025 u Rwanda na leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nibwo basinyanye amasezerano y'amahoro imbere y'umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Marco Rubio. Ari abasinye aya masezerano ndetse n'abasasanguzi bavuga ko bizava mu biganiro hagati ya leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari byo bizagera ku cyerekezo cy'aya masezerano, dore ko hari abavuga ko ari nayo afite uruhare runini mu gucukumbura umuzi w'iki kibazo. Impuguke mu bumenyi bwa politiki Dr. Eric Ndushabandi avuga ko akurikije uko byifashe ku kibuga cy'imirwano hari impungenge z'uko aya masezerano azatanga umusaruro. Mu kiganiro rero kugirana n'abanyamakuru, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko mu gihe cyose umutekano warwo uzaba ubangamiwe ntawe iki gihugu kizasaba uburenganzira bwo kwirindira umutekano. Yanavuze ko umusaruro w'ibiganiro bizadoha bihuza umutwe w'izasarambwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukwiye gushingira ku bushake bw'iki gihugu. Abasasanguzi ngo bavuga ko gusinya amasezerano ni kimwe, ariko igikomeye cyane ni ishyirwa mu bikorwa ryayo bitewe n'imyifatire ya leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bamwe babisigura kugeza magingo aya. Ni mu gihe kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe yanenze ikinyamakuru BBC bitewe n'ibyo giherutse kuba cyatangaza. Nk'uko rero bigaragara gusenya FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho byose bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi 30 nizo ngingo nyamukuru zigize amasezerano yashyizweho mukono. BBC gahuza miryango ishami ry'ikinyarwanda rikaba ryarakoze inkuru y'uko umutwe FDL ruvuga ku masezerano Washington ategeka ko urandurwa. Isobanura ko ibaruwa ifunguwe perezida w'uyu mutwe Lieutenant General Byiringiro Viateri yandikiye Donald Trump wa Amerika. Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko iki kinyamakuru ko kidakwiye gutwikira ubugizi bwa nabi bwakozwe n'uyu mutwe w'abajenosideri kubasukura cyangwa se kubamamaza mu gihe umuryango mpuzamahanga ushyigikiye ko usenywa. Yagize ati ntibikwiye ko ikigo cy'igihugu cy'Ubwongereza gishinzwe itangazamakuru gikomeza gutwikira, gusukura no kwamamaza FDL umutwe w'abajenosideri. U Rwanda, Amerika n'umuryango mpuzamahanga muri rusange byemeye ko usenywa. U Rwanda rusobanura ko FDL ari ikibazo ku mutekano warwo kuko umaze imyaka myinshi ufite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano, cyane cyane
ko wanabigerageje kenshi mu majyaruguru y'uburengerazuba. Ibitero bya FDL birimo ibyo bizabagabize mu Rwanda muri mu kwezi kwa gatatu, muri Gicu mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu muri 2020. Izo byatumye hashyirwaho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka, bikaba rero ari ibintu kuri ngubu benshi bavuga ko bizatanze umusaruro. Hagati aho rero kugeza ubu ngubu muri Katari hakomeje gahunda y'ibiganiro biri guhuza abanyikongo abo ku ruhande rw'izasarambwe ndetse nabo ku ruhande rwa leta, aho rero bakomeje kugenda baganira ku ngingo zagarura umutekano ndetse n'amahoro. Akaba rero ari amakuru akomeye dusoreje ngaha. Cyo ndasabone niba ari ubwa mbere dukurikiye wiyongere mu muryango w'abaduyemo kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atoso yabarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.